Welcome back to my channel, Marbian Kilamin Penar channel. Dan kumpa pilih ya kita posta ke Bangladesh bu yang sepelongnya ke online competition dengan kuat berpensai hangne kenapa pindah sengal tu kakertang cunga di Marbian Kilamin nakasunong barato. Tehakane ka online foto competition nakarpati pi ki parlok lane ki viewers ki subscribers lane kita ki bom padap ban subscriber ngabdia sabhai pi sakane ka online foto competition takum ba pilih hakane ka poster ka bangalabu pilak bansen ya kita kidur jompi prateli sasen ha kita ki nomor ki balabu hakato ka poster te ya ka online foto competition yang sedang nadu citerik benai banyak azar arpulai te pilak bansen ya kidur jompi hakito ki lightly ki nomor ki balabu te ladapi kuat ya ka jing pensai ka company te pilak ban kolenga hau na nomor nreu kendai ive arnyeu ive not te kumpa beliau ya ki price la ban besar da ka jing yo bon ki views bat ki like te ya ka first prize la ban yo si hajar tengka ya ka second prize la ban yo Andrew Spa tengka ya ka third prize la ban yo South Spa tengka hakana ka competition ngan penlong R round ngan jit ya kita ki ba yo bon ki views bat ki like ki ban le ya ka final round ngan bu ya ka keten jongpi haki video ki baron keten hakato ka video kamun pila ban le ya ka final round te ngakentu ya pi ban le kat bala ban share ya ki video jongpi ba pin ya bon ki views bat ki like ka kamram jongpi ban share ya ki video jongpi kenapa pin la ban le saya ka final round ngatarai tam kinehi pila sengau tu ya kecil pernah ke badang don kam ngan saban pernah hadin tang kinehi ke besibun tasim ya kene kam kakak buksir na ka benta jongpi bani sebenta tang kinehi ke besibun may God bless you all.